Mungu atasikia. Grace yampamagaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani ko ashaka kuja kureba mukecuru yaragwaye mabukwe. Grace tarehe 15 mwezi wa 8 amenipigia simu akaniambia anataka kwenda kuangalia mama mkwe. Ambwira ko azagenda kumureba abana bafuze kuri 25. Akaniambia na kwa 25 ataenda kumtembelea mama. Ku itariki 25 yazindutse ku ishuri kureba amanota y'abana. 25 akaenda shuleni kupata alama za watoto. Avuyeyo araza yurira imodoka saa 7 mu mujyi araza Rwanda. Baadaye akachukua gari akakuja kumwangalia mama Rwanda. Aravuganya hagurutse, tumeongea kisimama akiondoka. Aravuganye ku mupaka. Alipofika mpakani tumeongea. Ageze Kigali ntibyakunze. Alipofika Kigali haikuwezekana. Yagarutse hano agera hano i Nairobi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9. Alipofika Nairobi tarehe 5 mwezi wa 9. Ku itariki 7 twaravuganye ambwira ko yagwaye. Tarehe 7 akanipigia akaniambia amepatwa na ugonjwa. Usaba kuja ku bitaro muhereza amafaranga. Nikamtumia nauli pesa aende hospitali. Aragenda aja kwivuza ahantu kwa Popote niko yambwiye. Akaenda hospitali hapo Popote. Agarutse ambwira ko agwaye fièvre typhoide na estoma. Wakimwambia kwamba amepatwa na ulcers pamoja na typhoid. Estoma yarayisanganwe. Ulcers alikuwa nayo. Yamufashe mu 2000. Mwaka wa 2000 amepatwa na ugonjwa huo. Mubwira ko agomba kunywa imiti. Kamuuliza chukua dawa. Hageze kwa 4 wikindi cyumwera ambwira ko yagumye kugwara. Ilipofika Alhamisi wiki ijayo akaniambia ameendelea kupatwa na ugonjwa. Mubaza ko amafaranga nari namwohereje yarangiye ambwira ko agihari ndamya unasubire ku bitaro. Nikamuuliza pesa nimekutumia umealiza, akaniambia niko nazo lakini rudi hospitali. Asubirayo bamubwira ko agwaye pressure. Wakamwambia kama amepatwa na ugonjwa wa pressure. Ese bamubwiye ko afite na diabetes. Pamoja na diabetes. Ndamubwira ngo umuganga ni magende zo ndwara ndi wose gwarangube. Nikamwambia daktari huyo hawezi. Ibitaro byiza ugende hospitali nzuri wende wa kutibu wivuze utibiwe. Ubushobozi abantu bakiriho ndi bobubura. Hatutakosa mapato. Arambwira ngo imiti bamuhaye karabona kimufasha. Akaniambia dawa nilizopewa itanisaidia. Ageze kwa kabiri aragwara. Ilipofika Jumanne akagonjwa sana. Agenda ku bitaro ahantu bita Uzima Uhai niko yambwiye. Akaenda katika hospitali inaitwa Uzima Uhai. Ajanwa na mushiki wacu Nyantebuka. Akaenda na dada yetu Nyantebuka. Akandi akaba umukobwa wa mukuru wiwe. Na tena ni msichana wa ndugu yake. Ariko iyo misi yose yaragwaye amwe imiti mu rugo bisanzwe. Alikuwa akipata dawa nyumbani kwake. Mukecuru yaragenda akamwiririrwa. Mama alikuwa akimtembelea. Abana baramusuye. Watoto wanamtembelea. Ndetse na Gadi yaramusuye. Hata Gadi anamtembelea. Yaragwaye byo kugwarira mu rugo agafata imiti akamwera imiti mu rugo. Alikuwa akipokea dawa nyumbani. Kandi twariko tuvugana. Na tulikuwa tukizungumza. Ariko araye muri Uzima Uhai. Alipolala katika Uzima Uhai. Alikuwa na Nyantebuka. Alikuwa na Nyantebuka. Turavugana nijoro kumugoroba. Jioni tukazungumza. Murukerera nohereza audio. Alfajiri akanitumia audio. Mu byukuri nanjye sinamenye ko haya nsese. Sijukua najua kama ananiaga. Ariko mu byo yambwiye. Yale ambayo ameniambia. Ibyo nzashobora nzabikora. Yale nitaweza nitatenda. Kandi ibyo ntazashobora ziyambaza umuryango. Yale ambayo sitaweza familia mtanisaidia. Twabanye na Grace kuva mu 2008. Tumeishi na Grace mwaka 2008. Ni umugore responsable. Ni mama ambaye anajua kutunza boma. Kandi smart. Tena smart. Msafi. Uzi kwita ku rugo rwe. Anajali boma lake. Quartier zose nabayemo. Mahali popote nimeishi. Abana banje bazamarika difference. Watoto wangu ni kielelezo. Abana banje babaho neza. Watoto wangu wanaishi vizuri. Ubikibazo ndimo ndibaza. Swali najiuliza. Abantu wabajana muri Serena. Ukiwapeleka hata Serena hotel ya kwetu. Sinzi ko bobona ibyo nyina yagaza bakorera. Sijui kama wataweza kupata yale mama alikuwa akiwafanyia. Yari umugore mwiza. Alikuwa mke mzuri. Uzi gukora. Anataka kufanya kazi. Economique. Mtunza hazina vizuri. Grace yari umuntu udasanzwe. Grace alikuwa si mtu wa kawaida. Haba nubu yari hano. Hata siku alikuwa hapa. Ibyo yakundaga ndabizi. Yale anayapenda na yajua. Kandi nabikoraga ari ubinigishije. Na alikuwa akinifunza kufanya hivyo. Yahoraga numva myenda Goma. Alikuwa akinituma mavazi Goma. Augustin arabizi n'umugore. Yeye anajua Augustin. Twahoraga tujyana nawe kuyacagura harya mu birere. Tulikuwa tukienda kuchagua mavazi hapa. Size za maribaya ye. Najua size za nguo zake. Ndodeshereza nkamwohereza. Afanya kwa mshoni na mtumia. Ariko niwe wabintosha. Yeye amenifunza nari hano.
na hata nikiwa hapa. N'umuntu wavuye hano mu kindi cyumweru Yule ametoka wiki ijayo, yanohereje training na sandali. amenitumia mavazi pamoja na Grace yari viatu. umugore responsable. Grace alikuwa mtu wa kutunza boma. Guharanira iterambere ry'umuryango, alikuwa aking'ang'ania maendeleo ya bitari familia, umuryango wiwe gusa, si familia yake pekee, wa muryango wa Rugorora wose. ni familia ya Bagorora yote. Imana imuhereze umugisha, Mungu akubariki imirimo myiza yose wakoreye urugo rwa Ngeremo. kwa kazi nzuri umefanyia familia ya Ngeremo. Yafashije kurera abana, Amenisaidia kulea watoto. yaje twashakanye uyu nguyu ari mu mwaka wa primaire, Wakati nimeoa huyo alikuwa katika kidato cha 4 hapo. none arangije kaminuza. Sasa amemaliza chuo kikuu. Kandi amafaranga namurihiraga, Pesa za nilikuwa nikimlipia, iyo atabishaka sinari kuyariha, kama hangependa singeyalipa, twari twarasinye ivangamutungo. kwa sababu tulikuwa tumesaini N'umugore mwiza. kuwa na mali yote pamoja. Ndashimira Nyirantebuka, Nashukuru dada yangu Nyanteruka. ndashimira Auguste wiyegamije Grace ku munota wa nyuma. Nashukuru Auguste ambaye umemkaribia Grace. Imana iguhereze umugisha. Mungu akubariki. Tuzakwituri neza. Tutakulipa uwemo Kandi yote. nitakwituri iyo neza, Kama sikulipi hiyo, abana banje bazayikwitura. watoto wangu watakulipa hiyo. Bakuru uko barabyumva. Ni wakuu wanasikia. Ndashimira abayumbe ku Gisenyi. Nashukuru waombezi wa Gisenyi. Ni inshuti turabana umunsi ku munsi. Ni marafiki, tunakuwa siku kwa siku. Twafatakanije gutegura uyu munsi hamwe n'umuryango. Tumeambatana kuandaa siku Kandi hii. baramperekeje ndi kumwe n'umuvandimwe Alex. Niko pamoja na Alex. Ndabashimiye. Nawashukuru. Ndashimira umuryango wa Rugorora Nashukuru familia ya Bagorora aho bari hose. mahali mulivyo. Gadi perezida w'umuryango Gadi kiongozi wa familia yantegeye Nyabugogo, amenikuta Nyabugogo. sanga yateguye ahantu twicara umwanya munini, Akaandaa mahali taketi muda kuko mrefu, nagombaga kuza n'indege ya saa saba. kwa sababu nilikuwa nakuja na ndege ya saa saba. Twaricaranye ayo masaha nawe besi nandasigana na Muhindanyi Tumekaa na ndugu marafiki hapo n'izindi nshuti nyinshi, na marafiki wengine baje kumpumuriza no kumporahoza, wamekuja kunifariji, bantegera indege bangeza ku kibuga ndaza. wakanipandisha ndege nikafika hapa. Ndashimira umuryango wa Rugorora wa Nairobi, Nashukuru familia ya Nairobi ya Bagorora. muri abantu b'abagabo. Nyinyi ni watu wazuri. Kuvuka kwa Rugorora, Kuzaliwa kwa Rugorora kuvuka heza, ni kuzaliwa mahali muri pazuri. beza cyane. Nyinyi ni wazuri sana. Ndashimira abakoresha banje. Nashukuru wajiri wangu. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 Tarehe 2 mwezi wa 10 nibwo nzobaneneje amezi ari 5 mvuye gushingura Ngabo hano. nitakuwa nimefanya miezi 5 kumzika Ngabo hapa. Namaze igihe kinini mugwajije, Nimekuwa na siku nyingi nikimsaidia katika matibabu, kugira ngo banemerere kugaruka n'abantu beza. ili waweze kunipata tena ruhusa. Ni watu wazuri. Pasiteri Ndagiro ndamushimiye, Mchungaji Ndagiro namshukuru. Pasiteri Batariga Pascal ndamushimiye. Mchungaji Pascal pia nakushukuru. Imana ibahereze umugisha. Mungu akubariki. Ndashimira umuryango wo kwa Databukwe. Acha nishukuru familia ya baba mukwe, Cyane cyane ndashimira mabukwe, zaidi mama mukwe. yankundaga bikomeye. Alikuwa akinipenda sana. Hari igihe yagaza mpamagara ati umpamagara umbwire ko ushaka, Nilikuwa niambia unipigie simu uniambie kama unahitaji, zanti bakinemerera ko ngenda cyane, kwa sababu hawakubali tena nitembee. ariko akambwira ati wewe na Kanyeshamba, Lakini wewe na Kanyeshamba, ni mwebwe muza munegera kuruta abandi bana, nyinyi mnakuwa karibu na mimi kuliko wengine. nkabona no kuri arankunda. Kwa kweli alikuwa akinipenda Akanabimbwira. na alikuwa akiniambia hivyo. Burya abantu bavugana mu rurimi rwabo, Wakati mnazungumza katika kilugha, yari mukaka mu bahenda, alikuwa nyanya katika familia yetu. tukabyumva kimwe, Tulikuwa tunaelewana vizuri, kandi akampa inama. na tena alipatia mawaidha. Igihe data apfuye, Wakati baba alipoaga, yarambwiye ati abantu b'iwacu ndabaza umuravu, najua nyinyi ni watu ambao wako uzarambika pole. abana baso bapfe nabi. Watoto hamutajali watoto. Kugeza uyu munsi yarakimbaza ngo uzumenye abana. Je, wewe unajali watoto? Ni umubyeyi mwiza. Ni mama mzuri. Ndashimira Papa Sofoni, Acha nishukuru Papa niwe Sofoni. data bukwe, niwe nakwereye. Ni baba mkwe, Ni umugabo mwiza, ni mtu mzuri, umugabo w'umuhanga, mtu mtaalamu. kandi twarakoranye ni shefu wanje, Na tena yeye ni mjaliwa wangu kandi aranzi, na ananijua nanjye ndamuzi. na mimi namjua pia. Iyo duhuye Tukikutana ntawuzi ubwira undi amagambo menshi, hakuna mtu anaambia mambo mengi, umuvukano w'ibihe kwa byinshi. sababu ya uhusiano sana. Kuri turaziranye, Kwa kweli tunajuana, ni umugabo mwiza. ni mtu mzuri. Ndagushimiye Sofoni. Nakushukuru Sofoni. Ndashimira abaturanyi banje, Nashukuru majirani wangu bariya duturanye hariya muri iriya plot. mahali ambapo tunaishi katika plot. Jewe sinarimbazi,
Mimi siwajui, ariko bari baziranye na Grace, lakini walikuwa wanajua na bari Grace baziranye n'abana, pamoja na watoto. kugeza nijoro Hata usiku baje kureba imyenda abana bazambara. wakaja kuangalia mavazi ya watoto. Ndabashimiye, Na washukuru sana, Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira ishuri bigaho rya Linette, Nashukuru shule la Linet, ni ishuri ryiza, ni shule nzuri, batubaye hafi, umekuwa karibu na sisi, baradusuye, umetutembelea. kandi ngira ngo bari hano, nimba bari hano bahaguruke tubarebe. Walimu kama mko hapa mnaweza kuinuka. Shule ya Linet, asante sana. Asante sana, Imana ibahereze Mnaweza umugisha. mnaketi. Mungu awabariki pia Mwa bantu b'Imana, nyinyi watu wa Mungu. ibyo abantu bavuga, Yale watu wanazungumza, umuryango wa Ngeremusi umuryango uvutse none, familia ya Ngeremusi familia ambayo imezaliwa leo. beza, Sisi ni watu wazuri kandi natwe tugira neza. na sisi tunatenda wema. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abana banjye, Nashukuru watoto wangu. mbere bagabo bari he, Mbele wao yuko wapi? babaye bugufi. Ivone ari hehe? Ivone yuko wapi? Mumekuwa karibu, Babaye bugufi y'abana banjye, wamekuwa karibu ya watoto wangu bamaze kubura nyina. wakati walipokosa mama. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Ndagushimisha, Nakushukuru sana. kandi uzaba umugabo nkabaso, Endelea kuwa kama baba. nuba igihanganga uzabe nka data. Ukikuwa mtu kuwe kama baba yangu. Uri umugabo, Wewe ni mtu mzuri. tugatinye gufata icumu ryo kwa Ngerema, Usiogope kuchukua mkuki wa Ngerema. kandi ntawe uzagukora nk'ibose. Na tena hakuna mtu atakugusa kama Umurimo ni wacu. Ndashimira umuryango, abantu bose, Nashukuru watu wote. Imana ibahereze Mungu umugisha. awabariki. Grace wari umugore mwiza wanje, Grace ulikuwa mke wangu mzuri. twabanye neza, Tumeishi vizuri. twabyaranye abana beza, Tumepata watoto kandi wazuri. n'abana b'umugisha. Na tena ni watoto wa baraka. Bazi ubwenge, Wana elimu. usanze Rwanjara, Unakuta Wanjara wagukundaga cyane, ambaye alikuwa akikupenda sana. usanze Hekima, Unakuta Hekima. usanze Data, Umekuta baba. usanze Ngabo, Unakuta Ngabo. uzobanze. Uwasalimu. Imana iguheze umugisha. Mungu akubariki. Turakwifuriza iruhuko ridashira. Tunakutakia uwema. Murakoze cyane. Asante sana.